Impact News Booming Tabi Pumna Mapu Wayel Watem gi Maikei the Gisanojam Shyam Charan Taram no Oxere. Mathang Chatha Jarakpa Wayel Watem gi Tauram Asida, Nasi Anova Ain Nama Putoxeri, Nasi Kanagadurba Ain Sigi Maram Dada. I guess in the Nitizen Sugaini Takpigani, Nasiki topic the corporate social responsibility with reference to Company Act 2013. Company Act Lishingani Tarahumdugi Makada Corporate Social Responsibility Hypesi Karino Masina Aikogi Miam the Kayam Hena Kana Hangani Haibagi Maramda Kup the Nainabi Nabagi the Makta Nasi Studios the Lincoln to the Labi Agi Gesti A Jagjit Advocate. House of Manipur High Court practice Totana Labi Agi Marupni Advocate A Jagjit. Anishuba Aigi Gesna Th Joykumar, member on Manipur Entrepreneur Association in short, AMIA. House of Manipur the Entrepreneur Pumna Maki Apunba Sangstansi Yam the Maru Todang Puviba Aigi Marup Th Joykumar na Hiram Masigi Matang the Su Sugaina name of the Yobina Bukit the Lincoln Bereba Aigi Ges Anibu and Ahan of the Taram the Woksheri. Ahan Bada, what is corporate social responsibility with reference to Company Act 2013 Haibasi Karino Haibasi I Ahan Bages Advocate A Jagjitna Nintijana Mayak Shena Miam Dang the Powdam BC. Tagachari Shyam Charan. Ngasi topic C corporate social responsibility with reference to Company Act haiba. Aduna akoina corporate social responsibility haiba pandupsi tasembagi Company Act masana yaujaba part amani. Aduna akoina before coming to corporate social responsibility se lakting da the Company Act ki background si kitang nainaba nungai do mali mayam na viewers sing tabada. Aduna Company Act and hairagadi karaidagi Company Act se haurai India's the Company Act ki contribution adagidi India the Company Act na lawram liba role mathang lai basi ki journey se koina itihas ki pages khara phaktok pasi darkar oibrai na khanjai practically hairagadi seng bada Indian subcontinent se company yamna palami aduna koina yamna tena koigi itihas kitang ningsing agadi hector ka 1600 ta Queen Elizabeth I haibadu na Royal Charter amakaki kanoda charter amakak mana tawre haraga East India Company haibam yan han same 1600 akoigi December ki tarikh 38 da charter ama lauthoga company ama semaga matamdugi mathawna faba maringjen leiba haigadra ki gandaba kangbu sing adu India da la araga akoigi company sigi makhada tawga trade taw lakpani tasengbadi monopolistic business ni company am linkhale lae India ji amina khule lauru si aduga khoi sendong tal spices lae laga sahi chani chupna palamim ni company sai de hor kadorim adubu hojik hojiki moina sida company da lakpa khokpa dugi impact me duna amu kona amu lakchege kitang kano du lakchabada sahi chani gu musi palaba matung da athingba matamda ahamba company one lae then makoigi colonization hore India si khudum chankhre lae ihan hana bharot ki oiba amaduna East India Company sidi Queen gi makhada charter amagi makhada linkhat pani colony sandok pe anaba paisa tanba lakpani whole purpose di paisa tanba lakpani are kona India gi pochi yenga matungda masi di loksan bayane na kona koi mind change torok pa dong na tawi 1844 da English Company Act haibama leiba madugi English Company Act sida gi provision khara puraga 1850 da Companies Act of 1850 haidana yana na link then 1850 gi adai do link pasi objective se kaishu thoidok pa leite moina harji in order to provide provide facilities to the investors and the shareholders and high. Ngasai social responsibility ki waga yam la pribjani. Mara tadi paisa se loot toro ka paisa talaga pu khot padai area du khatani.
adudagi sum matang chatharak paduna ikon kon but sahi chani muksi lelaba matungda 1947 da India si thado British Singh sina sat khiba matam do adudagi di akoi constitution semjare India si independent fangaba matung dagi di akoi gi 1952 da October da mi tarani choini saba committee im semi Shyar Bhaba ko nupa amna chairman oi ada Bhaba committee ko oi masiam ada Bhaba committee gi report am submit to Sumain tel dana company act 1850 de ler mi ba potse provision khara di machi matam ga chunadre akoi gi constitution leijare aduga akoi gi hongai ba socio economic changes me am siga chana ba mong da consonant ba mong da masi ek ase khara semdo osi haidana yanabam pore ari committee report thagal bam batung da matam dugi bharot laingak na 1956 ta asai company act 1956 haibase muksem swai sifo ngasai gi corporate social responsibility gi chap provision chi yaudi yam nungai di social responsibility gi poche Indian mentality da natraga koi na India gi ariba Bharat ki akoi che ariba civilization ni nation budi naujaraga civilization di ariba ni Chanakya na kai iramba koi gi arthashastra da ka che social responsibility gi matang se yam mani chum ni yorami welfare state ka moi define tok to me Indian constitution ga life se Chanakya gi arthashastra da gi loruk pa mal the Indian constitution ki part 4 the yaur directive principle of the state policy yes masi ai kanoni koi gi arthashastra di ga da gi boro tong ga nain khali aduna koi gi sanong sa haibi ba koi gi part 4 yaur ba constitution gi directive principle of state policy ga da yaur state in a defined welfare state can high welfare state kind to secure protection ni well being economically arigi atopa mai social protection map piba swai poche misi tarok maram di 1956 di Indian constitution leirabani na kain togeda every law any law ma khoi semak pase masi constitutional provision siga manana iroina sapam dakar adu biding asai gi koi gi directive principle state policy gi kari ga da koina define tawr iba kholei ba si mayam sing si tawro kan sida adu boidi welfare state amoi tar boidi praja singi khandaba yabra hai si swai gi areas adigi koi gi Mahatma Gandhi gi koi gi father of the nation gi ma gi am phajaba principle khara trusteeship principle kind mana propound to area khreli ain chumna magi londa da legitimately earn haiba legitimately earn income shall not be devoid of social responsibility yes exactly aduna ain chumna taliba paisa do madu samaj gi damakta kari gi maram gi damakta kharcha tawroi dori bino haiba yam bajaba principle aduna Mahatma Gandhi na matam du da magi during his lifetime me industrialist na paisa paiba mayam sing entrepreneurs mayam sing se ma he hai do something for the nation hai dana ma yam kana masigi mayum sangjal lamban ana hoji lai 1950s koi 1956 ki company act le re yam phare adigi ju mathang chathara matung da kon 2013 da amuk 56 ong chana raktre madigi di 1956 gi 2013 phawdri amuk yam sang matam ma le India gi overall economy social structures adigi punamakchi hong bumla social status changes mayam leirakpadagi leire matam go chana ba kai dau ta ge adu di legislators kangbu singsina khanare ba adu di koi masi sa high time koi gi change khara por padar ka le hadana CSR gi podcast ada hanadi mase CSR gi hoji gi project social responsibility project ta sing sung le leram da bai ainin su ngasai mamang da panje gi chen ke metam digi adum le ra to budu matam du voluntary ni mandatory oidam to we ba pre independence matam da su matam digi industrial giants mayam ai koi gi Tata Bela ga si moi independence mamang digi da flourish tower ni Jamshed ji hoi lak ko practically practice ti tawraga ai ba oina leitaba tawdi tawdi practically urabane khoi tawe hebse but law man in bado tawdabi yade haibagi magi mandatory oiba compulsion do adu leitaba voluntary ni philanthropy ni koi gi yam afaba gesture ne ba adu di leiba chap chana di leitaba chap chana mandatory na law na si tawdaga di adu tawni ka haiba poche masi 2013 gi swai digi khar ka yaure yaurok pasidagi amu inau nau na handaki
2019 gi July gi 31st of July se masidi sida kai house ani makna ki bill se tawre pass tawre khole aduga president na bharat ki president na masidi ma Assn re ba aduna Companies Act Amendment 2019 haibase hojikti chap sab law ma haibi Company Act to gi do the yawba masana provision ama la aduna hojikti corporate social responsibility haibase section 135 of Companies Act masana yawjare adu hojik ngasai gi aigi aina ngasai lijik background duna adu the background duna yumpham oira hagara CSR se hojiki company Act the live se si karino haiba ma adu da muk nainda nungai ga da umale ten tang haije ge CSR corporate social responsibility haibse corporate haibdi is a group of companies company ama ani ahum mari manga obe se koina hai Tata group of companies Tata gi se company se am yagre Tata tea company lekre paper lekre adu lekre mayam am le automobile hand Tata na sada ba leitre haineri yetum deina Tata bok sai no now magi company group of companies hai sibu aikoina kari kawre corporation ne aduna corporate and harga de maduda leiba corporate amu oirubuduna maram oidana ngasai gi CSR gi makada social responsibility to fix tor kadoine now social responsibility is fixed tor pa tarboidi haiba ain sigi makada 135 ta haiba se 135 na hai kari had CSR is any company masa ama natraga medium scale small scale masiki purview chalabra chandi ma limit am piri yes ayam make sing na pire CSR gi makada corporate social responsibility ge purview da lakpa tarboidi adugumba company se corporate house se magi net worth di magi kano se masi 500 kano oigadaba lakh crore crore oigadaba adigi magi sahi gi turnover sina 1000 crore oigadaba adugi amuk magi net profit sina amuk kano oigadaba magi se 5 crore oigadaba soy lere masi tanba ngamdaba company duri amuk CSR gi preview gi wang bodu oidori aduna out of magi financial year chahi ahum preceding hai moin hai masigi net profit to hole haraga ngasagi 5 crore do magi net profit oiba tare turnover to 1000 crore oiba tare adigi net worth to na magi 500 oiba tare similarly ko lerega mu high company sina corporate body sina chahi ahum chupna financial year to madura talakpa paisa se net profit to maduragi 2% khak ayamba paisa nate 2% khak ngasagi hojiki hai CSR gi poche masi dei da mon schedule lam piri koi x schedule 7 haiba schedule 7 se da piri si almost loina cover tawre na khale moina hai se koi gi eradication of hunger ga hai ai di chaba pangdabadi awaba starvation eradication to ba digi lair ba ko on ba kolom ba swai area da hojiki paisa se thada biya dorimni adigi promotion of health care ana lying singi sanitation gi karigi adigi gender discrimination ka hai ba hoji hoji gyam hot burning oi ba kholi ba chumbagi area then vocational skills mayam tamba pui tuba khucha hai begi karigi adigi di koi heritage protection gi adigi di armed forces ta yang gre purview si schedule de yauri ba mayam sing cha ati taibang miyoi bagi darkar oba samaj du gi hek wali ba gai ayam ba cover tore environmental protection ecological gi loina yaure education gi yaure almost cover tore masdi singa say 2% cha masi starting tawduri acha tawduri ba starting cha hoji yam nungai re bena anuba amendment sida kari hain lake da hanadi moina hire me tawgadabani adubu tawdre ke dore tawdre if not obeyed then give an explanation adu I will learn me give an explanation tawdabagi maram do explain tawra adu loisallame penal provision jawn daba handaki sidadi tawdre adu roboidi fine or imprisonment am nungai rise turning point ni tawdrabadi punish tau haibani mandatory order hanadi directory gi bhab tau akoida we believe that you do something for the benefits of the nation haiba tawdre dana explain asan tawna ko ngamdre adu penal provision jawn de hauji 2013 की कंपनी एक अच्छी की मखादा पनिशेबल की थाक यौसलकपा
tangkak asidayda ngaktang aikoi break ama thamjage sigi makha tarapda ai anisuba guest da lona di si haire tawdrapati punishable ni haiba bauki lakpagi tangkak sigi manungda break ki matungda prepare tawduna leibiu company khara thabak sing tawba haurabara haibasina ayaki wang oijage prepare tawduna leibiu ai break umtang lojage matang swaisida break umtang yengminasi mieng tabiriba punamo अच्छा अखोई हौजिक अनीसुब आइगी गेस्ट द थमजगदोरिबसिना अखोईगी एडवोकेट ना एक असिगी मरमदा बैकग्राउंड यावना ताकपी खरबगी तुंग असिदा हौजिक अखोई CSR गी फन 2% कुंबा 5 करोड़ गी प्रॉफिट लागदी थमगदबनी हेबदुदी ताकपी खरे हौजिक हौजिक मसिगी थबक सिंगसे इंडियन एज ए होन और मणिपुर सिदै सिदै यंगबिरगा थबक सिंगसे हौरबरा हौद्रिबरा जुमतंग थम्बियु एक और लोग ये मतंग दी एखई मरुप जगजितना या मयक सेंगना थम्बिगरे अदुगा CSR हायरगा एखोइना एक सिदा पलिसना ओनली फंडिंग गी ओइना थक तौ अदु CSR न कवर तौरी सिदी ओनली फंडिंग हक्ता नत्ति अतो तोपा मागी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यावरी बिजनेस इथिक्स यावरी इकोनॉमिक कनो यावरी अमदी कोई फिलांथ्रोपिक फंडिंग यावरी आइना कोई कनो ना समाचार हमबीबा मणिपुर कॉन्टेक्स्ट हारिसे मणिपुर कॉन्टेक्स्ट दी हुजिकी एज पर डेफिनेशंस ऑफ एक्स दा मोइना नेटवर्क about 1500 crore adagi net sigi turnover 1005 crore profit kai bachidi manipur di achoba industry leitabani na or business house leitabani na anambana loina MSME gi makhada leibani na sigi cover tow company si hujumaki oina di itang wa do mali adobo ekhoina global gi international gi or state gi yamkanda aina state ta tawjabasi ikoi koidana manipur government organized tawraga manipur da CSR conclave for the first time in India tawbre khoi ki 40 companies hena participate tawgi haiba paw khoina tajai aduga sigi mathakta amuk airport authority of India na manipur da jenims ta extend and trauma center ama hangbagi damakta magi takale be equipments pini haibagi ayaba in principles moi yagre haina tai about 4.95 crore gumbagi investment tawni haidana da sigi mathakta mo handagi conclave to da mapangi lakhiba companies si marakta khona sum thajabada maruti udyog amadi tata group na in principle makhoi da sukhara soidana investment tawkani haidi for development of the state kita tawkani haina koi thambiba mafam phangjare adiga mu manipur su CSR si ngasai khoi gi jagnin hai gi bada chanakya gi su lai do chap manana manipur su CSR hai si MSME da leiba unit khudim magna adum hana tawdan leiba pot ngatani da se mamangi sahi da manipur da ising yam chaw to gi badu de da manipur gi business houses na targa lanai wena su chief minister relief fund da mayam ma mana man ngam bali sinya khai dun la mari ma bau gi ha phu gi bu khoi mayam na khanare si su CSR makhalamani adu ke mu sahi yamamang da su an sing khara businessmen or natural business houses khara na manipur da school linkhat pa haidi moin tor me na khara education da ena focus pi ba CSR dum topi na school college linkhat pi ba atai tai khoi gi children homes linkhat pi ba de gi old age home linkhat pi ba am yaw gre ko si su CSR part amane hajari ba only ekhoi gi problem si ekhoi gi these small medium and micro industries or natural business ngaktani na yam chaw funding ama tawangam da bagi issue du khaktani aduga hairiba khudimak su corporate house warasu natraga sujiki private kano sita machamsa waraga su promoter of the business to gi magi interest su tum chatle se kana mana environment ta thabak tawningi kana gumma mana koi gi women's empowerment tawningi kana gumna sports tawningi say for example tata's voice na yamna koi gi human being da koi gi overall lifestyle hengat na bagi improvement tawnu bagi da am chang changli atmai tawga koi reliance koi na mo ku ano bu da sports football da kai da am changchal lai ko dege tai tai to pam India gi lai ba chok chok ba company se atmai na manipur su lai ri ba koi gi lori ba business housing se sina su do moi mo gi interest da se kare hai tare
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝꯁ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ CSRꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯅ ꯈꯔ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯟꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯒꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ NGO ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯦꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯔꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ CSR ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯆꯧꯕꯒꯤꯗꯗꯤ CSRꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ CSR ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯐꯟꯗꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤꯅ CSRꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯈꯥꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯇꯣꯂꯣꯞꯀꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ CSR ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯈꯔ ꯐꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯚꯂꯟꯇꯔꯤꯂꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯏꯗꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ 135 ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯤ ꯚꯂꯟꯇꯔꯤꯁꯤ ꯃꯦꯟꯗꯥꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯃꯍꯨꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯥꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯆꯥꯅ ꯃꯍꯨꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ CSR ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ 135 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯅꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CSRꯒꯤ 2% ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯅꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯒꯤ ꯈꯥꯛꯑꯒ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯊꯥꯗꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯅꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯔꯒꯅ ꯄꯅꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ 7ꯗ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯁꯦꯗꯨꯜ 7 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯃꯗꯨꯝꯇꯪꯒ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ CSRꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 35ꯇ 135ꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯖꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯧꯏ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯃꯤ 3ꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯑꯅ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ 3 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯧꯈꯠꯁꯤꯒꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ एजुकेशनꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯞꯂꯤꯞꯃꯦꯟ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁट कवर तौरे सी मैम से एनी कनो हेक्ता कनो तौब याई अदुना हौजिकी हाइबीबदुनी अचौब कॉर्पोरेट हाउसिंगीदी हौजिकी अचौब प्रोजेक्ट अने लौखलकदबनी शेड्यूल यावबे मोय खनरनी हंदकना करमबद लौखचिगे सोशल फॉरेस्ट्री लौखची सोशल फॉरेस्ट्री मदुगी एक्सपर्ट मैम तानरगा राइन तौ हाइबसी फॉर एनी अदर रीजन करीगुंबा कॉर्पोरेट हाउस इना कई कर है तारे मोइन यामक तौरे कमिटी की रिपोर्ट ले रहे हैं अदु पैसा से मोय स्पेंड तो नंगौद्रे ने अदु ओरबोइदि के दौ तारे पीदबदो माना खदक तो हाइगेदरा माना फ्रॉड तो हाइगेदरा मात्रगा एनी कनोम तौरगा माना पैसा सी पीदबदो अदुना तौद्रे अदुना अमनी अनस्पेंड हाइबसिगा अदिगे नो तौदुबसन खिनदुरी अनस्पेंड मान सेंग हाय अखोय सिंग सरुक अखोय से नेशनल कैलामिटी लाइन कलो फॉर एग्जांपल फ्लड लाइन कलोने अदु फ्लड लाबनिना थबुक इम्प्लीमेंट तौ याद्रबनिना
already पैसादुदी लेरे थबकतु लेहौद्रे अदुनि अनस्पेंड हारिसिना अदुना तबा कांबु खरले तहुम थोक 2% छे कोइगी मोइना रीजन अमा मम पिरगा पैसा पिदना होनबा अदुई दुदनी पेनल्टी का फाइन लाखदोरी अदुगा अनस्पेंड तो अनस्पेंड टुगिदी फरे अदु अनस्पेंड ओरबोदी अदुबोदी नंग मोइना अकाउंट अमा हांगनी नेशनलाइज बैंक अमगी थ्रू दा अदुगा ngasai schedule du yauriba moina paikale meba kanu du da adum chakhrane ba paisa se unspent se aidi paisa du tawdu aduna amuki du ngasai gi prime minister relief fund kai dana koi ne he adom da changharani adigi amu moina pochi yenga kan se monitor tawraga karamba da amu paisa se invest tawge haibadi corporate housing sida namdana कोई sense of nationalism do adigi my responsibility do madu feel to hon bani en lo madu ni adudagi amu penal provision dong lak chege penal provision ni kai haige hana ain nga sai mamang du habi haige ga toy dok pa kan le rem short kitang thambiro ai tamjin jarage aduna hajiki anu ba kan hosidadi magi penal provision da kari gumba officials si natraga officers hajiki airing officer individual se ma si masa si yauna mana lupa lising yang khai dagi horaga la kun manga phawba ma se fine pi gadabni hairi ma sidaisda yam seng na haire adagi amu kenosi pi dragana koigi kenosi deisda magi se ek se anu bani na yes please aduna keno tawdaba ha adigi ngasai gi unspent amount se asisu amu mo yam kupsalame numit kunthani manung thagadamne yes unspent tawre moi phamaga le yaru paisa di le re sin na buding mo adusu adurgasu noi amu hapse laga sendoi chabi yaru ka haibi bhabne tu na thado ko 30 days manung da ka adigi hajiki airing officers sing se moi ji gedeu de moi na hai se moi ward se swain punishable se shall be not less than 50,000 haiba minimum ta doi ni ko not less than 50,000 listing yang khai de ta ba yaro ada listing phuma apan ga adu bhog yaro do apan mauda ma apan pi ba yaro ba yang khai hoi gadam ne ba aduga extend sina aduga which may extend to 25 lakhs and high aduga every officer of such company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to 3 years aduga ani se fine ga kano duga ani se punna pi bisong yari yes bot sima koi gi penal kano du le re adi company ek masa sida chu penal provision si yaujera bani adi incorporate toksala thabak asi sui dana tawgada bani hai basima le re takpi re aroi ba round da ai ani suba guest gi kanom ta lojin ja hoge haujikti tawdaba yadaba mandatory oiraba company ek ki makhada mari chumne irabani hauji manipur gi award apa khogi chakhat lamjen da khara watli ba health ta hairo education da hairo forest da hairo leiba mayam sida ai khoina masi tan bagi khudong chabadi masi gumbasi akoi eje independent association member amoina ten tak nam matam sila chalata NGOs gombana through proper channel da company sing sida moigi project se phadna saraga approach tawraga di ai choidna fund si phangni na ina khalli adubo akhoi tabudubo akhoi da katang pokchen sengna honestly approach tawbom changi sina funding ge area da ni aduga CSR haraga di funding atana teko hoi matam si lai selaktabagi koi kitang tension na company singsina tawjage khanba karigumba matam natraga kariguba khudong chadabadagi unspent oihowi matang su takpi gare thabakti akoi chawkhat thorangi thabak tawni haibadugi diam senge mayek senge aroiba iroi loibada legal point of view dagi yam tena akoi matam se kitang shorten oibasina ngakpi gani ai ge singsina yamna phongdok ninbada marang kaiba matamna tension gi budu tang di kanu tawbiro supplementary na yam nongai joini ko ase penal provision che asi thabak chi singoi tawro na hare masi kama kana na tawhon gade ke haja anuba incorporation ama lae ba sinai panjegen ta si serious fraud investigation office haiba ma hange ba agency ni ko sigi serious fraud investigation office ai ngasa haiba do khadrak tawro ka paisa tu 2% kanoji profit tu tawre sidai sida thada gadam ni haima reason na ma pisalaga man spend to moi se kana na mu control to gade ke haiba da ngasai gi SF
IO 하이버시나 떠오네봐. 뭐시나 영전도림니. 그라이데 카드럭 떠위 그라이데 과인 떠위 그리노 하이버는 심을래래. 아두나 SFIO시 레버니나 타복 떠도 라이나 타복도 파라니 시마. 파래. 나사기 에나 하이 저기 바 50,000 50 lakh 25 lakh 50,000 가 하이버도. 방가니. 마시 까나 까름바 코나 까름바 와인 상나 마시 제락 피가데게 하나디 하이코트 마시기 jurisdiction si lerameba ano buse mano incorporate toksile national company law tribunals NCLT haiba mong shemeba tribunal haiba ma linkhat le specially tribunal haiba ma company ekima khada linkhat le masina Wayel bichar torani dandi piba sung pida basi moina lepani sini nungai jeri ada hauji akhoi Wayel Watem gi Wayel gi thoromda ukilna amasung ai marup second guest na nungti mayek sengna takpi garab gi tungda Watem da changjin jarake aikoina company act asigi makhada section 135 ki CSR haibasigi funding su leire fund asi sizina gadaba makal gi mayam am su takpi gre adu waragadi aikoi gi kada waida aikoi gi somasina kada waida watli bage haibase second guest na takpi khibagum aikoina NGO gumba kangbu amna su thijallaga si watli sida funding to biu haidana approach tauba yabagi khudong chaba su leiba maramna viewer pumna mangna ngasi jagi aikoi punna bhab taminaraga aikoi award apa government ta ba company singsina aikoi dagi company gi pochi sarga yolaga chendong moina lawgraga chendong singdu dagi su aikoi gi chawkhat maigei da season na ba yabagi aina ma leire haibasi ngasi gi ges ani takpi bagi matungina aikoi ngasi di khangminarasi makeup thokminarasi aikoina aikoigi leijeriba ain singsibu respect tausi ବ୍ୟବହାର tausi ain singsibu ngakna aikoi chatlabadi nong aikoi punna chawkhat minagani haibagi Watem si thamjabaga loinana Wayel Watem gi maikei dagi lengbiragli ba ges anibu thagatpa phongdokjari loinana viewer pumnamaksu Wayel Watem gi maikei dagi thagatpa phongdokjari ngasi gi damoktadi Wayel Watem gi thoramasi Thangjam Shyam Charan matang aswaida losinjenabagi damakta bidai lojari